Skela je sad jedina veza sa Sunjom. Da. Sa Sunjom i sa Dubicom mamu i rećemo sa Kostanjicom, sa Majorom. Bježim, nemam mira kod kuće. A čega vas je strah? S puške, miniranja. I dobro, ko vam onda ostaje kod Nitko. kuće? Putujemo kad moramo da vidimo, ne moramo si nositi nešto za jesti. Mora i djeca živjeti, imam 2 vnučićeva. Ne znam gdje mi je sin. Čerka negdje, pita Boga deku. I sad živi. Vidite kakvo rješenje u tom? Nikakvo rješenje ja ne vidim u to. Vidim rješenje da moram bježati. Je bilo puno izbjeglica? Pa to broja nema. Broja nema za izbjeglice. Koliko ima? Ima izbjeglica tu u našem selu možda preko 500. Ako je još gore uzvodno Sisku i šta ja znam. Izbjeglice, mi smo bježali od vojske. Od vojske? Pa da, vojska, četnike, ne znam, samo granate su padale, pa smo bježali. Star, poderali se, sve ono što smo napravili, sve ostalo. Šta mislite da svoj dom morate ostaviti i da si nešto metnete u najlon vrećicu i da morate otići, jer da to nije nikome milo. Granate pataju. Naša rešenica još ne požeta. Ne požeto, ne pokošeno. Ono što treba obrađivati, to sve prekinjeno. Imamo blago svinje, pa ne morate baš gledati da štala gori, a da je blago u štale bi koliko toliko se pušćalo. Ja se nadam da prije mraza odavle neću. Da. Konferencije sporo idu. Dogovaraju se, uvijek neka strana ne pristane, ona je izbjegla, ona ne dovolje i tako prekidaju se i produžuje se. A ovdje se još kolje. Jer sad ova zadnja konferencija bila, ovi su onda napravili još veću navalu, ti četniki, svi koji i armija skupo s njima radi. A vaša mama? Moja mama kod mene, moj tata poginuo 1918. u ratu, onda ona ne mogla i tako je moj sin uzeo k sebe, k nam, jeli, i ona je kod nas. I kako je ona to primila? Pa kako? Počela se plakati. Ja sam rekla, kud ja, tud i ti, ostaviti te neću, pa sad dokle bu i kako bu, ne znam. Onda su nas smestili tu u dom sad. Kako dugo bu, ne znam. Jesi mislila u stare dane da to buš doživjela? Da, kakvi, mislila to da. Šta sam doživjela? 2 rata proživjela, a ovo je 3. Ovo je najgori. Onda nisu ovako oči kopali, rat rezali. Šta mislite, ko je kriv za ovo stanje kod nas da je takvo? Ko je kriv? Srpska politika. Oni bi htjeli biti na sve. Da, kad on veli gdje srpska crkva, to je srpska zemlja, gdje Srbi stoji, to je njegov grob. To je njihova politika tako. Bojimo se
klanja, ubijanja, pretnji. Jednostavno Nećete svega. da vas se snima. Ne. A kako će ljudi saznati istinu ako nećete vi to kazati? Mi ćemo istinu reći, a ne želimo se pojavljivati. Zbog toga što nas je strah jednostavno. Bojimo se četnika. To su ljudi idioti. Oni su nenormalni. To mučenje, to rad, to čovjeka od životinje, pa ne, oni su najgori ljudi. Muž mi je nastražio. Za sestre ne znam ni to ne za mene. Tako je vrijeme da niko ne zna za nikog. Eto. Živiš od danas do sutra. Imam i sina, 4,5 godine star, sa mnom je. Već i ono zna, ne možeš djetetu sakrit ništa. Vidi, doživio je da se puca, vidio je. Bježao je skupa sa mnom. Ako bude trebalo i dalje bježat, bježat ćemo zajedno. Mi smo tu tjedan dana, to je za nas vječnost. Mi se bojimo da se nikad nećemo vratiti i da ćemo se imati na što vratiti. A zbog čega ste vi pobjegli? Pa isto kao i svi drugi. Bojimo se klanja, pucanja, svega. I šta ćete sada? Šta ćemo? Najrađe bi se vratili u Sunju svojim kućama, pa ako je za pogin ćemo tamo. Živimo ko psi. Spavamo ko životinja. I ne spavamo. Slom živaca, stres živaca dobivamo. Za koga? Za četnike. Kakvi su to ljudi? Da li oni uopšte imaju djecu? Kako bi bilo da se to njihovoj djeci, ženama, majkama, bakama i prijateljima dešava? Što oni nama rade? A mislite da će se oni vratiti? Mislim da neće imati kud da se vrate. Ne znam da li će iko više prihvat ako ostanemo živi. Kao prijatelja i kao suseda. Nikad. Bežali smo, tam se pucalo, šta, onda su nas potrpali u traktor i beži. Šta ću? Muž je ostao tamo. I sve ste ostavili tamo? Nemam ništa. Niti šta djetetu obući, niti ga u šta premotati, ništa. A koga krivite za to stanje? Sve. Ništa ne poduzima, sam tu se... Kaj im fali koji klinac? Sve imaju, šta im fali? Ko to? Pa ovi, Srbi, četnici, koji. Imaju sva direktorska mjesta, sve živo imaju. Tu kad ti dođe, bilo ih je Srba, direktora i sve neće primiti na posao Hrvata. Nisi, Srbi neće te primiti na posao. Muž ne radi, ja ne radim, kam ću? Od čega živite? Dobivamo socijalni minimum za djecu. Muž je radio pa se firma raspala i šta sad? 9 mjeseci dobivao sa burse i kud sada? Ni ne vidite nikakav izlaz iz toga? Ne, niš ne vidim. Dođe mi da se vratim kući, da se ubijem i gotovo i sebi i decu. Svega mi dosta.
To su sve izbjeglice. Sve izbjeglice su mi, da. I vi ste ih sve primili u svoj dom. Primila bi koliko bi još trebalo. Ako ne bi bilo gdje, nego šta. Primili bi, ne bi ostavili na ulici. I koliko ih ima ovdje? 14 njih ima, da. Nisu sad svi na okupu, neki su izašli van, tako. Dobro, i kako je to ovako živjeti u jednoj sobi toliko mnogo ljudi? Pa, slažemo se uglavnom. Svi kako, malo smo se stisnuli, moramo se priviknuti na sve. Ako nam tako mora biti, bit će nam svima. Bili smo u podrumu cijelu noć i u 2:30 ujutro došli su sa mitraljezom i po vratima su izudarali 2-3 puta. Mi smo ležali na podu, šutili smo, baka je dobila tablete za spavanje da nas ne ode. Do ujutro, do 5:30 su nas tražili sa svjetlima, nisu nas pronašli. Kad je došlo ujutro, morali smo bježati. Mamu sam morala spremiti u njenu kućicu jer su mene odmah uzeli sa sobom da moram ići, odvezli su me u selo, zove se Letina na Savi. Onda su iz mjesne zajednice obezbedili nekakav prevoz i sve su izbrinuli na Kratečko jer je bio jedina skela koja vozi, bila je Kratečko, na Letini nema. Međutim, ja nisam mogla iz toga sela, nema telefona, nema ništa, prevoza nisam imala ništa. Tek sam sinoć doznala da su one 2 bolesne, ovo mi je sestra, a ovo mi je majka, da su oba bolesne i da se treba zbrinuti za njih. I ko vam čuva kuću? Nitko, kuća je napuštena. 2 djece su pobjegli u Zagreb, imam kćerku sa unukom od 2,5 godine i mlađu kćerku koja ide u Petrinju u školu. Ne znam ništa. Mislim da se svi ljudi osjećaju isto kao ja. I da bi se trebalo nekako rješenje naći, naročito za tu djecu i te stare žene kojima je teško, familija ih primi i bore se i trude se, ali to nije rješenje za ove stare bokce, ni za te ljude koji se toliko trude. Ako će to ići u nedogled, pa to nije rješenje za nikoga. Doći će zima, šta ćemo mi goli bosi na ulici? Znali smo mi već odavno šta se sprema na Sunjalu. Taj dan su naglo počeli ovi naši komšije iz Novoselaca i svi bježati i dobili smo obavijesti da se maknemo sa djecom. To su ti isti susjedi koji imaju djece isto kao i mi i koji isto, ne znam, koji su daleko u boljoj materijalnoj situaciji, u svemu boljem nego mi. Ne znam, sad se najedanput svi okrenuli od nas, najedanput se više ne pozdravljamo, ne poznamo se. Ne znam, jako se jadno osjećali smo se cijelo vrijeme već dugo, a to je sve tako napeto bilo. Bojimo se za djecu, samo su djeca najbitnije. Dobro, i šta ćete sada? Ne znam, bojimo se, muževi su nam ostali dole, tamo moj muž dole, svekar mi je dole, 3 djevera su mi dole. U Sunji mi smo tu, čekamo, kad god zapuca, trčemo tu do Poloja, mislim, hoće ostati živi, neće. Šta, oni se ne boje? Ha, čuti, mora neko i ostati. Ipak se mi mislimo vratiti tamo. Nadamo se da ćemo se vratiti, da ćemo nekog naći. Mislimo da neće u nedogled to ići tako, da će nekom prosvijetliti valjda u glavi, da će vidjeti šta se to dešava. Ipak i ti ljudi tamo nemaju ni oni nigdje nikog, nek su tu kuće izgradili isto kao i mi. Ja ne znam kako će to biti kasnije. Je vidite muža? Pa nisam ga vidjela kak sam otišla, čujemo kad dođu vamo dečki koga prevežu i vamo da je živ. Glavno da je još živ, a sad ništa ne znam, od jučer ne znam ništa. A dobro, recite mi šta se to promijenilo u tim ljudima da su najedanput tako opaki postali? To se ne zna, do sad, kak se ono kaže, i pili, i jeli, i sve, sad najedanput, ne znam. I šta ćete sad vi? Ne znam. Mislim se vratiti kući, pa šta bude? Imate djece? Imam kćerku tu, imam jednu udatu u Majuru, ni za nju ništa ne znam i tam je borba isto. Ona je tamo isto 2 djece ima, udata. Ima nas na sve strane, niko za nikoga ne zna. Eto jedno šta ta kćerka tu sa mnom. A vi ste Srbijanka? Nisam Srbijanka. Pravoslavne vjere Da, ste? ja sam samo pravoslavka, Srbijanka nisam. A kako to Pa tako, ja se neću da budem Srbijanka. Samo pravoslavne vjere i više ništa.
Kako mogu biti Srbijanka? Rođena sam tu, odrasla sam tu, školovala sam se tu. Zajedno sa svima njima koji su išli u Sunju, tako sam i ja s njima išla. Igrala se i natezala i skakala preko Jakšića i sve. I kako ja sad mogu biti nešto drugo? Normalno da sam... Nisam birala tko će me roditi. I oca i mater. Znači rođena sam. Ako sam tu rođena, pa to je onda moja domovina, ne može biti ništa drugo. Jel mislite da tako i drugi misle? Svi trebaju tako da misle. A kako oni misle, da li pod prisilom, da li iz želje ili iz neke koristi, ja to ne znam. Ali svi trebaju da misle da je to i da tu zemlju treba voliti. Bez obzira kako se zove. A tamo uopće ima puno miješanog stanovništva? Pa moja obitelj je sva miješana. Od najmanjeg do najvećeg, od najmlađeg do najstarijeg. Ko se ženio, taj se oženio s druge vjere. Jeste ikad razmišljali o tome? Ne, na kraju mi pamet nikad. Ja ni dan danas nisam znala ko je u stvari u Sunji pravoslavac. Kada čujem, točno se izneradim, jer nisam nikad o tom razmišljala. Ko je pravoslavac, ko je Hrvat? Sunja, šta? A sad razmišljate o Pa ne razmišljam ni sad, samo teško mi je ipak, šta ja znam. Prijati se dosta mom mužu, znate. Pa onda malo se razmisli. I teško je kad se mora razmišljati. Mada ne vjerujem, vidim, znam da ima i ljudi tamo isto kao što misle, kao što ja, ali su u takvoj okolini, u toj sredini gdje je većinsko to pravoslavno stanovništvo srpsko. Pa moraju da misle, hoće, neće, tako kao oni. Gledala sam preko televizora i slušala sam da ubijaju. Ne samo to, i ti četnici što rade i to, Bože, sačuvaj. Ne znam. Da li to uopšte ikada imala majku, sestru ili ženu, dijete? Šta oni misle da njihova djeca nemoguće njih možda ubiti ili da samo mogu hrvatsku djecu ubiti? Bez obzira čija su djeca. Djeca su ipak djeca. A gdje vam je sad muž? Moj muž je u Sunji. I nije ga strah? Nije ga strah, ne znam. Pa strah ga, ja sam da ga je strah samo. Kad bi se svi bojali, šta bi sad onda bilo? Svi pobjegli. Mora prevladati taj strah. Već smo se saživili s tim. Živci su nam već prilagodili se takve situacije. Mama! Ugroženost tih Srba u Hrvatskoj. Molim, sine. Aš pa ona ljebije napis, pa je ostavio uvrst. Oni su ugroženi od Srbije, a ne od Hrvata. Znate? Bar ja tako mislim, pa... Na kraju njih Srbija, kad je odavde odu, ni Srbija ih neće htjeti. Ni Milošević, ni Šešelj, ni svi ti koji ja ne znam ni kako se zovu. Mislite da nema zajedničkog više života? Ne, ja mislim da stvarno sad više tu to... Kako ja mogu sad biti sa tim komšijom dobra ako mog muža ubi, ako moja djeca ostane siročati? Ili bilo koji tako drugi? Nema tu ne znam šta će to biti. To je stravično. Kako da više, kad znam kud su ti ljudi otišli i znam da pucaju dole po našim muževima, po našim očevima, po svemu našem, da nam ruše imovinu, da nam blago ugiba tamo i kako da ja više kasnije dođem tamo i da normalno s njima razgovaram. Ja mislim da neće ni oni obraza više imati. Dobar dan. Dobar dan. Evo mi dolazimo od vaših žena, uputili su nas ovi iz stanice da ste vi ovdje i da čuvate ulaz u selo. Da. Htjeli smo da vaše žene dođu s nama, međutim one su rekle da ste im vi zabranili. Da. Opasno je, pa ne Zašto? smije doći. Pošto ovdje nije sigurno ni za nas, onda je najmanje za njih. Onda da bar da se žena i djece sklone na sigurno. Vi ste puno ovih ljudi preveli. Ja sam i danonoćno prevozio. I dobro, i kako ljudi reagiraju na to što moraju iz svojih kuća bježati? Jad i bijeda, plaću i mlado i staro. To je žalostno sve što se radi u ovom stanovništvu. Sve propade, evo, štala sa kooperacijom u 12.000 pilića napuštena. To ako mi uspijemo obići, nahraniti, pregledati kome šta možemo pomoći. Ovo drugo propada. Čujte, mi imamo saznanja da ti ljudi, to gore u brdu, to sve pravoslavna sela. I mi smo saznali preko nekih naših posrednika da oni sami odbijaju suživot zajednički. Za njih ne postoji. Mi bi mogli u jednom relativnom miru i tako da uspostavimo ponovo kontakte i prijateljske veze, ali oni to ne žele. Mi bi to htjeli svi da bude mir rađe nego da nosimo sad ovo. Dobro, šta oni u stvari hoće? Najbolje to mogu da posvjedoče ovi ljudi koji su živjeli u našoj sredini.
i do sada niko im nije dao povoda da pokažemo naše kuće i naša dvorišta i naše imanje da vam pokažemo, a da pokažemo njihovo i položaj na kojim su oni, a šta smo mi po strukama i inače šta radimo, pa vam onda može biti jasno ko je ugrožen u stvari, a ko nije. Dobro, a šta oni hoće u stvari? Oni hoće veliku Srbiju. Ušli su preko Save tamo. Jer Sao Krajina hoće da do Save dođe, da im bude Srbija do Save, a mi onak su prebili preko Save, pa valjda neće dirati u one tamo, jel? Preko Save, izbjegova. Ali imaju oni puno veće apetite. Imaju veće, ali neće im to uspjeti nikada, to neka zaborave. Dok jednog Hrvata bude, Srbija tu ne bude nikada. I ti naši Srbi, pravoslavci, to naš Franjo Tuđman kaže njima Srbi, to su Karavlasi, Rumunji, Cigani, to nisu uopće Srbi. Koliko se oni pušu da su Srbi. I oni su veći Srbi, ja sam bio u Negotinskoj krajini u Vidrovcu, pa oni kaže da njih ne priznaju uopće kao Srbe ovdje. Pa dovoljno je podatak da je u zadnjih 2-3 dana preko 130 mina izbačeno. U zadnja 4 dana koliko smo mina brojili. To je nenormalno. Ujutro, navečer, u ponoć, mitraljezima tuku. To je takva mafija, to su ljudi jedni nevaspitani, neodgojni, tvrdoglavi, tupoglavi. Uvijek nas drže u neizvjesnosti, moramo biti non stop budni. Ne znamo kad će. Gdje ima 5 Srba, a ima 100 Hrvata, znači ti 5 moraju upravljati sa Hrvatima kako se oni sjete, jel? I kako se on to zamisli, to tako ne more da ide. Niko ne napada, nego nas se napada. Mi ne napadamo njihova sela, nego mi moramo sad naša sela braniti, Hrvatska, a u svojoj Hrvatskoj državi jesmo. Mi smo morali roditelje da zbrinemo, otac neće da ide, pošto je naš 4 sina ovdje. Da, smo 4 sina. Neće ni otac da ide. Veli, ako poginemo mi... Djecu i žene smo sklonili na sigurno, oni su pristali. Mi nemamo šta da izgubimo ovdje. Ovo je naša zemlja. Ovo je naše, nikog ne napadamo. Što je naše, to ćemo braniti. Jednostavno branimo našu Hrvatsku. Domovinu napustiti sigurno nećemo. A napustiti nećemo, ako prije treba nas smo 4 brata. Domovinu napustiti. Nas smo 4 brata i kolega, mi ćemo prije poginiti nego napustiti ovu sunju. I ovu Hrvatsku. Jer ovo je naše. Grad je pust, sablasno pust. A vi ste ostali ovdje. Pa baš upravo zato što su svi otišli. A ovi jadni branioci, to su vam većinom mladi dečki koji nemaju nikakvog iskustva. Dobro da imaju i s puškama iskustva. Pa moralna podrška je, ja mislim, jako važna. Ja nisam muško, ne ide da bi ja nešto ovako. Ja mislim da je bolje ovako da im dam podršku, da sam tu, da znaju da sam tu, da im naložim vatru ako kiša pada, da se imaju gdje osušiti, ako nema struje, da vide da ima makar sveća da gori. Je li vas strah? Mene nije strah. Mene nije strah. U meni samo ima neka vrsta, može se to nazvati ili očaja, ili bijesa, ili da ljudi u 20. stoljeću takve stvari rade. Ja ne mogu doći sebi, ja mislim da je to košmar, da je to san, da se čovjek treba jednostavno probuditi jednog dana. Možda je to jedna vrst prkosa prema svemu ovome što se tu dešava. Pa prkos je. Prkos je u svakom slučaju. Prkos prema ovakvom načinu života, da nismo ljudi, trebamo drugčije živjeti. Meni je ovo grozno, ovako ne žive ni životinje. Mi smo sad pismeni ljudi, recimo, manje više svi. Nema skoro nepismenoga. Pa takve stvari da radimo, pa zar to ne izaziva jedan prkos? Kad oružje govori, onda nema razmišljanja. Onda se tu mahinalno, više ono životinski postupa i radi. To nema veze sa razumom. Kad razum govori, onda ni slučajno ovakve stvari se ne mogu desiti. Ja mislim da će doći do situacije da će u Sunji biti strašno veliki sraz. Jer to je prag, to je neka, može se reći, prirodna granica. Sunja ne smije pasti. Ako Sunja padne, onda i pada i Sisak i to je prag Zagreba Sunja. Ne pada mi na pamet da bi ja negdje bila gdje sam rođena i gdje su... Ja sam odrasla sa svima tima dečkima. Meni je njih žao kao da su moja braća ili ne znam ko. Možda još uvijek vjeruju da je to više
više film ili neka vježba nego stvarnost. Nažalost je stvarnost. Nažalost je stvarnost, da. I šta dalje, sve gore i sve više. Dobro, a vaša djeca bez vas? Pa čujte, bolje i bez mene, a da se to zaustavi. Nego sa mnom, a da... Izvinite, moram sad reći, imaju Njemci jednu dobru uzrečicu. Bolje je strašan kraj nego strahota bez kraja.